ta' Michael Spanjol. Kieku d-dinja kienet Maltija, indicators ma jeżistux. Insejhom ma jeżistux. Laqqas biss inventawhom. X'inventawhom jagħmlu? U t-toroq? Kieku l-highways il-Ġermanja kollhom ħofor. Oxford Street isa passatur. Ix-Champs-Élysées isa ġobon tat-toqba. Tħares lej id-dinja mill-ispazju ma tarafx li mid-dinja u li l-qamar tant ikun fiha ħofor. Kieku d-dinja kienet Maltija, kieku Mar Louise qed għall-White House mhux il-Ferdala. Jew Buckingham Palace flok ir-Reġina. Kieku Monsinjur Xikluna mhux jisqof il-Kurja imma Papa l-Vatikan. Għal-finalità Champions League u jkollna l-belt kontra Birkirkara, jew inkella Slima Wanderers kontra l-Hips. Kieku d-dinja kienet Maltija, l-aħbarijiet tas-CNN kienet taqrom ta' Majra. Shirley Bassey kienet tkun Mary Spiteri. Maurizio Costanzo kien ikun Peppe Azzopardi. U jien kont inkun Brad Pitt. Kieku d-dinja kienet Maltija, malli tidħol McDonald's, l-ewwel burger li tara ma' wiċċek, McFennick. U l-pannina? Mhux ovvja ħobża tal-Malti tqarmeċ, flok chicken nuggets pastizzi u għad-deżerta McFlurry tal-imqaret u l-qubbajt. Kieku d-dinja kienet Maltija, ħadd ma jmut bil-ġuħ. X'ġuħ? Kieku tfal nexfin tal-Ewjopja, l-Etjopja jsiru mbaċċinu wiċċhom infaqqa. Mhux bil-fors, min jaf kemm ibella u l-omikel kieku l-ommijiet u n-nannit. Kol ħadd ikber! U jtemmawlhom il-Maltova ċarċar maħalhom. Kieku d-dinja kienet Maltija. Il-piramidi tal-Eġittu inbnew mill-ġebla tal-Franka. U ma ġembhom ikollok barriera daqsiex, mimlija skart, fridges u saqqijiet. Il-Golden Gate Bridge kienu għadhom qed jibnuh. Is-Sydney Opera House kienet tkun teatru bla saqaf. It-Torri ta' Pisa kieku x'inhu monument bħal ta' ħalluqa. Il-Great Wall of China kien ikun ħajt ta' sejjieħ. L-Amazon Forest kieku mimlija ħarrub, bajtar ta' xewk u giren b'tabelli daqsiex miktuba blidejn, RTO privat jew keep out titħolx. U jekk kif qedtellek tidħol issib xi kaċċatur jgħidlek itlaq l-hemm jara Berġoli. U kieku safar fir-rebbieqa ma jibqax wieħed imġiddem. Isma' kif qed insemmu r-rebbieqa? Kieku d-dinja kienet Maltija, kieku l-istaġuni jkunu erba' il-ħarifa, ix-xitwa, ir-rebbieqa u l-infern. Sħana bestjali, xċuċu l-global warming. Is-silġu l-borra tista' toddulhom salib. U x-xita darba f'mit qamar. Imma mbagħad meta tagħmel tarraq kullum kien. Immaġina Ruma taħt il-Kolossew isu l-wied tal-imsida. Ma tindunax inċruma jew Venezja. Immaġina ftit, kieku mal-Imperu Ruman, mal-Imperu Ottoman, mal-Imperu Brittaniku, fl-istorja tad-dinja kien hemm ukoll l-Imperu Malti. Gżira żgħira f'nofs il-Mediterran li spiċċat ħakmet lid-dinja kollha. Isma', din l-idea mhix ta' barra minn hawn ta'. Id-dinja u Malta ilhom marbutin ma' xulxin minn żmien Żemżem. Jgħidu li l-eqdem binjiet fid-dinja kollha huma t-tempi tal-ġgantija tal-imnajdra ta' ħaġar qim u l-qbija. Tafu xi jfisser dan hux? L-kultura tad-dinja bdiet minn Malta. Mela xiex, minn din iċ-ċaqa f'nofs ta' baħar. U dan il-fatt jgħidilna 3 affarijiet importanti fuq il-kultura tagħna. L-ewwel ħaġa, il-bini. Mill-bidunet bdejna nibnu. Qabel ma skoprew il-metall, qabel ma vvintaw l-scaffolding, ħafna qabel ma twilet iċċaqnu fil-qoċċija tal-jackhammer, aħna konna ġabdejna nibnu. Ġebla fuq ġebla. U minn dakinhar qatt ma ħarisna lura. Djar, flats, villel, bungalows, mażonettes, boat houses, ma kull roqaramel, u skyscrapers. Imma tista' tina tort. L-ewwel bnedmin li jgħixu hawn Malta x'ibnew? Tempji megalitiċi. Tempji b'ġebel mega kbir. U aħna żammejna tradizzjoni.
knejjes daqs dinja swar molawn, nibnu fej jiġi għaw dizettu mux. It-tieni ħaġa, il-mara l-ħoxna. Din il-mara ma kienx mara komuni, kienet mara ħoxna. Mara bruma u bla ras. Donnu f'dawn is-sekli xejn ma nbidel. Nisa bla ras u ħoxnin hawn kemm trid. Imma di kurjuża tal-mara l-ħoxna ta' hija min tant mara ħoxna kienu jadoraw. Ma nagħmlux mod li l-Maltin minn dejjem kienu ħoxnin u xe. Bil-fors biex fit-temp jeħlif statwi ta' nisa ħoxnin ma sabux. Qabel ma vvintaw il-ġim, qabel ma ħolqu d-dieti u l-protein shakes, ħafna qabel stellina bdiet tagħmel il-programmi biex titlef il-piżejjed. Il-mara Maltija kienet ġajla sekli sħaħ, mimlija xaħam ċellolite u tpaħpieħ. It-tielet ħaġa, ir-reliġjon. Sa mill-bidunet, l-ewwel ħaġa li għamilna kienet fġieħ l-Allat. Qabel il-Papa u l-Vatikan, qabel Dun George Preka u l-Mużew, ħafna qabel Kristu, aħna konna ġa poplu devot u reliġjuż. L-ewwel binja li waqqafna kienet tempju kbir biex nitolbu fih. U din id-drawwa baqgħet ma nasallum. Għandna 359 knisja ma' Malta u Għawdex. Kważi waħda għal kull ġurnata tas-sena. Inħobbhom wis l-Allat u l-Qaddisin. Għalfejn taħsbu li għandna dawn il-knejjes kollha ma' Malta u Għawdex? Għax għaż-żenin. Ikollna knisja daqs Vatikan f'nofs il-pjazza, imma jaħassar ridu nimxu 10 minuti biex naslu sem, dan qabel ivvintaw il-karozzi sewwa, mela. Sur Kappillan, għandna parroċċa l-ġmiel tagħha. Lajra ta' kull min jirfes fir-raħala Sistana. Imma xiex? Imma tafit, mhix ċentrali. Mhix ċentrali? Le, ċentrali. Imma mhux ċentrali biżejjed. Oħti għandha l-kub tiegħha minn fuħin u jien imbagħad bix-xatka, jekk nibqgħu sejrin hekk lanqas inkunu nistgħu niġu aktar qudies. Għamlin noħra, imma kappella żgħira, Sur Kappillan. U hekk bil-mod bdew tilgħin il-parroċċi, il-knejjes u l-kappelli, sa mal-gżira saret santwarju wieħed. U kieku d-dinja kienet Maltija, hekk kienet tkun. Il-Big Ben kien ikun kampnar ta' knisja, żgur mhux forsi. L-Istatwa tal-Libertà kienet tkun xi statwa tal-Madonna jew ta' Santa Lena. In-Niagara Falls kienu jkunu fontana tal-ilma mbierek. Bib, il-lejla se nitkellmu fuq Malta fuq dinja differenti milli. Dinja oħra. Immaġinaw dinja perfetta. Id-dinja tkun perfetta jekk il-koki jkunu Taljani, il-pulizija jkunu Ingliżi, il-mechanics jkunu Ġermaniżi, it-toroq u trasport pubbliku jkun fidejn l-Iżvizzeri u d-divertiment, il-festival l-abtannar jieħdu ħsebhom il-Maltin. U d-dinja tkun diżastru jekk il-koki jkunu Ingliżi, il-pulizija jkunu Ġermaniżi, il-mechanics ikunu Taljani, il-festi u d-divertiment jorganizzawhom l-Iżvizzeri u t-toroq u trasport pubbliku ikun fidej il-Maltin.